Thamzari SKTV Group Punuputra Nokchari Raj Nongthombam. Welcome to yet another edition of Beyond Headlines. Manipur da chahi amaga maruina tha tara gatare phazala hatar tha tara trugla laga tara te sangsala kator ba dum laba Manipur ge crisis adu crisis asi horokmu matamda haurai bagi maramji karino haiba matamda maram dunate haurakhiba numit haiba tare masi rally ma chatpa rally sina khoi Meitei singda cell tribe status PB haina tawkiba mari lena ba haiba tare masi mari lena ba petition haiba tare petition sida recommendation thabiu haidna high court na takiba order haiba tare magi order sida yaning da phongdokna chatkhiba solidarity rally haiba tare riba rally sidagi irang si tholoktana masidi Manipur sida tha tara tru helaga tratre sangjan ba adum loba crisis ori aduga haukiba nongni ni maruna septem gi tang amagi matung de drone attack tagi horaga ke missile kapna chingba ngarang thokiba thotok sing asigi matung karak da usik yam kanna peripheral area sing sida yam kana nongmai kapna bagi adum loba thodo watok sing mayam su lai hatare aduna hojik usik si koi public emergency su lauthoga leiribani koi kokomi gi maike di hermi apse safe oidre hadna aduna hairiba ngasigi tholei issue si center na maruin haibasi koi High Court ki judgment sina maram oiraga irang se haro kibni spark tor kibni hebi wa madubu lenga ki maike de gisu aduga koi cell tribe demand toriba koi Manipur gi tongan balup sing su cell tribe ki demand na maram oiraga maduda lakhi ba judgment aduna maram oiraga Manipur gi crisis se thopna te crisis gi tongan ba maram mayam leiri hebi wa sing sengdok no lai sengdok putarga su again and again center de OBI koi assembly house de OBI he wari sark matamda hairiba judgment asidagi haurakibagi mong he admaina ngangnar palai adu haurakibba natragasu hairiba judgment asigi against chakiba rally du dagidi irang se thokre habagi wapam amadi adma haukiba assembly gi mifum da su phongdokiba leire habtar aduna hairiba issue sigi matang se tasengna masigi thokte di khangi thokte hargasu Manipur khakta natra Manipur gi mapan da leiriba tongan ba music sing maruina lengak ta leiriba music sing natraga yamno influencing oiba adum laba tongan ba mioi amati organization sing da su masi khangan ba nationwide oina khangan ba matok dai karge damak ta Meitei na cell tribe ki demand to reibno cell tribe ki demand da gi irang thokpa nate habsi Manipur gi mapan da leiriba ko India gi tongan music sing da su khangan ba matok tarpa number moriga lak liba tang tarani thoi ha batare september tang tarani thoi onward se that queen nationwide campaign ama tawone dana Meitei tribal union gi maike degi haukiba september gi tang manga ha batare ha bin sida laukthokhiba lere hariba laukthokhiba nationwide campaign sigi matang sida karigedam to campaign se tawgodori bano campaign se karigedi tawgodori aduga masiga mari leinaba tongan hiram sing ha sigi matang sida wari sanang damakta ko MMTU gi secretary oja Mutum Churamani lengsin lebire oja Churamani welcome to Beyond Headlines oja sigi campaign se horani habi wafum si maru ina sa ko gi baggage ama polum mama ko oja su petitioner ubi khebni high court ta one of the petitioners ha tar tha matamda madu duno maram oiraga irang se thon bani habi gi union home minister mishana su kyara adum hanjan haibu su dumag legi Manipur da la bokta adum hairambal su legi ha tar even handa ke recently loi ki ba assembly session da su phongok matamda masina thon bana traga su hairiba judgment no maram orga madu dagi spark ama tawra irang thoki hana dum chief minister maike su thambalehi adon hari basi masina thon banate real thon bai maram si irang thon maram dum si ne habasi nation gi miam se ta khangan mathok tar badi campaign si chatagi habagi wakhan male adu campaign se ta kari tawgada bana kamai tawgada bana kidan thambiyo han mada SKTV gi khoi Beyond Headlines sigi program su yang biro kuding ma poi han mada ko nonjari loinana Rajbu yam sengna thamoi sengna ahan bo waina inga sigi TV gi studio se phamba phangjaba se adu gi kodong jawam bibi ba hi su yam thaga chari ata sengna khoi Meitei na schedule gi list ta chanbiu haidana chalhan gadabani chanbam thoi haibasi hana khangnaram draga su last 12 years masidi hojik khangdaba leitre haiba tare aduga masigi khangba leijaraga su aikoi Manipur gi woina di masi maru woina Manipur da masi khangdaba ta leitre aduga hoi India gi tongan ba mafam da leiba Meitei sing aduga airport ta leiba Meitei sing ayam si su Meitei haiba furup sing haidi aikoi ST list ta chanbam thoi haiba sigi kari gi damak ta chanbam thoi no haiba gi adwai area du da koi loina ba understand tong minarabra haina aikoi khanjai tawbadabu akhoi na kari gi damakta nationwide campaign ama mathau tari bano hai kan da aina hui thamjari ba
state natana India manungda aduga mapanda even abort labor top country the labor Bangladesh Myanmar the labor Meitei masasing power mayam si koida masi tawham thui haibagi problem lakhi basi akoina khan handak 2023 gi November gi 20 dagina December 30 bhawa akoina mass miss call campaign ama tawgi basi deida akoi Meitei haibasi maximum akoi miss call si deida support tawbirak pa saru yabirak pa sina akoi khan adu kari gino hojik raj na haibi khibadu maina akoi Meitei na sports ta khara culture da khara India gi makok thong mana targa international level da national level da masigi sana bada khot tawri ba se masi khaktana akoi Meitei si masak tapra Meitei si kana no haibi si chap chana masi mati khangda badong na ji tawri khudam oina akoi lamdam sigi yelhomi lamdam sigi hawa nung sita chawjarakpa aduga akoi gi bird right leiriba akoi se masi all India gi oina 1951 gi 20 September da akoi gi schedule tribe ki list sama schedule gi list tholopa matam sida akoi se left out taw adubu akoi da phangiba documents sing aduga aiba gazetteers aduga census ki report tongan tongan ba akoi gi British ki apaw ba larik iba sing na phongam iba documents sing state di akoi si forest tribe ni bo hairagasu major tribe ni bo hairagasu natraga tribe haibase akoi so dum masuda dum include tawraga dum yauraga lai only thing 1951 gi 20 September da thokiba maduda akoi se lep out torpani madu yauruk tabni masai madu yauruk tabdu su somebody masi manipulate tawraga yauruk tabagi khoida khudam chamdam aduga oithokpa yabagi reliable ken mosing du akoina deletion of cookie kanu haina akoina larik ama puthok chakre masidai da dum madugi documents sing da loina mayek sena yaurabani okay aduna aina lakchani ba posi kainu har kanda akoina karigi damakta nation wide campaign tawham thoi haibasi akoi handaki chahi sigi January gi tang ani da akoina mass miss call campaign sigi review to boina akoi executive sing halaman mayam well wizard sing si meeting ama tawra kanda akoi hauje akoina Manipur da tawba ba akoi ST ga mari leina ba tawre document khomjan ba ya ba khomjal le government da pifam thopa akoina phangjari ba document sing se masi submit tawba ya ba akoi tawkhre ado hoji phawba government sina tumina leisali se masi karigino aduna akoina angle khrada akoi nationwide campaign nama tawba haibasi tawsi maramdi masi political win da thawak taw sudum yauri aduna political kanu ma goina tulama goina hayang election gi okay masi tarakna na bagi khoi tawsi haibasi khoi khana jaba election ki tarna haji kamai go hadi election mayam si election contest tawsi hari branatraga election ki result ki matungina saida ai demand push to gi wari oduri saida em thamjarake akoi gi yam nungai bam le akoi Meitei gi akoi Manipur gi woina hai dra India hai ga dra maru woina akoi Manipuri context ai thamjage akoi se mayam na de issue da chatte akoi gi sti masal power money power da chali hai okay okay adubu akoi na amak tang yeng bi yai so without territorial limit hai ba lambi makha maduda singjang gi chaisu pairaga चटखिब मीदुना ngasi de koi leader oiri matam dugi without territorial limit ki sentiment miyam si de phawba ihuldo madu ngasi hojik akoi na Meitei tribe union na mapung oina men geno logjaraga mass miss call tawkhiba aduga handaki hoju phawba da laiba si deida Meitei ST list chandraga di akoi gi tumgi future si dim oire khoida akoi gi geno si leitre ga in hainer ise masi chauba issue oire Sigi meeting se masi hayeng koi tarai na lobu yaroi masigi interest de thabak tawdaba adugumba political party sing do election gi main topic oidana moina masi issue ji pukhatna tawba party to soidana madugi mahai chani aduni aina ji political okay election da election gi electoral issue oina hoi hoi issue sidida election contest to have that hoi adai da masai gi aina ma panda handa koina nationwide campaign ma haiba sidida India gi political party leiriba sing masi koi yengi kana na koi Manipur da khare hena influence to bungam ni aduga
political party politician political party tongan political party mai mai leijaraga su Manipur gi issue chi khara hen mamutana khangba aduga maruoina Meitei se lamdam sigi yelho mini akoi makhoi da makhoi gi right se constitutional right se phangpham tho ibat right ni gai se khangba mayamam leiri aduga bureaucrat ki thakta aduga media gi paternity da leiba mayam sing masi yeng kanda aduga tongan ba organization oina leiba hai tai dharma gi oiraga su natraga tongan ba furu kalam ki oiraga su masi mayam sing se akoi unaraga masi khaibam tho I khanbam tho I haiba sine khoina han gi nationwide campaign na maina okay nationwide campaign se da maru in a particularly target se political party sing leader sing oi gadori bra influencing organization sing haib tare animak oi gadoi animak oi duni adu ta huji ke ruling gi koi haib alliance haib tare ND alliance le tonga political party me am yauri har me am sing su loina makoi da su influence tawna ba tare makoi da su khangan na ba tare kamaina si Meitei sing sida scheduled tribes se mathau tari bano or kam yam kuina koi si soina dema torok lai have se khangan ba se makoi da khangan ba hadi NDA have se tonga political party me am yaw bunina moi me am sigi unanimous oi ba piga da bani yaina maram cha hai ba ma leitraga di political party ama khakna di even BJP mathandana pam taraga su ohening taraga su yada ba su leidong mal heta ata idur ko mai dil hadi masi address to bidur akoi aina hauja thamjagi ba ki chaliba chahi sigi January ki tang ani dani akoi na masi ki plan ma tawjabase aduna tongan ba political party singi se for example JDU gi adagi NPP gi adagi leiriba Telugu Desam gi even Shiv Sena gi leiriba mayam sing se akoi Manipur da su masi gi makoi gi party leiba sing se Aam Aadmi party oraga su leiriba sing se akoi oina state ki unit sing se masi gi luching ba sing adu makoi gi maruoi ba mi sing ji unajara kanda through state unit ta leiriba sing sigi khuthang da noi akoi bo appointment am ta pihan bios mind to bio gai se akoi loina wari ayam ba sare hai tare masi gi line sing si clear oina kanda phanga kanda akoi chatlaga wari si sa doi ne atam du da moina hairak pa moina su sabi ni akoi gi campaign to chat ka dori ba akoi gi team sina su akoi su saro ni adu waraga di tabi ba ma di soidan lakani sine ada akoi na sai da ruling party ni yadraga di hai ba se ka su yar oi okay achum ba pot di soidan tholakane aduna se mayam na di am toi hani ko state tagi recommendation tha dana kamai di ya doi state tagi recommendation thau hai ba se 2013 dagi ni 2013 gi May 29 adai dagi adum center na noi recommendation thar oi jat time and again hairak khrabani 22 bhau ba se series da tongan ba organization sing ne thar ba se mahal chamana hala khrabani recommendation to roi se recommendation yaudra ga su mayam hai akoi tare tara thuna nei na matam da state gi recommendation yaudana yagadra hai ada sidi 2022 da khoi Amit Shah na hai tare home minister Amit Shah na Jammu Kashmir gi Rajouri da election gi campaign ma public khoi sai da hata kang je bung da la tor madmai na chauba public kenom khakta campaign am khakta mana election gi wa ngang bada akoi smai to na tribe ahum khak manu nimitu di ahum pali adubu padari type haiba miyawe moi sidai da aina moi gi khudol ma pirani schedule tribe ki list ta moi si hol ni na without any recommendation public ta lauthu ambadu ne aduga lauthu amaga handak ta 2024 gi sidai da parliament ta pass ta urakanda adu chali sine okay aduna khoi da recommendation yaudra su akoi gi tongan ba akoi bu nungsi bi ba akoi gi leiba political party sing sina ina nga sa haijaba Meitei ST list ta chanhan ba haiba se masi akoi gi political party sigi election manifesto da haptana campaign gi masak ama weraga di soidana madusu oiroi haningai leiti okay adu joseph zik thambi ki ba hadi Jammu Kashmir ta lauthoki bagi matungina huji akoi gi makoi da scheduled tribe status pibagi wafam habtare adubu Manipur gi case study since 2013 recommendation tharo haraga dum lai huji bokta state ke makede gi recommendation thadabni na center na su madu gi mathakta hadi Meitei sing de STP ga drapiru da have sik
की डिसीजन लौरक्तबनी है वफम लेरीसे अब स्वाद लाचनी वफम ममांग चाही की 2023 की दिसंबर के तांग कुन तरुकता कोई डायरेक्टली अखोई मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इरुब ची अमा है अखोई महेश्वर थौनांगजम इरुब ची की पाखुम लाप है पाखुम इरेसी डायरेक्ट कोई एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मणिपुर इरे हाई वाफम डी लिस्टिंग ऑफ नोमैडिक चिनकुकी ट्राइब है चिनकुकी ट्राइब लौथोखिनबगीदमक्ता रिक्वेस्ट तौरुबदो मदुगी पाखुम है स्टेट ना मसिकी रिकमेंडेशन थालो स्टेट ने इनिशिएट तौरकदबनी है स्टेट है डिलीशन तौगे है तारगसु एनी ट्राइब अमसु डिलीट तौगे है तारगदी नत्र हाप्सन गे है तारगसु स्टेट इनिशिएट तौरकदबनी है ना दुदसु पाखुम पिरकेसी लेटेस्ट मणिपुर की ओनदी मसी अदुम येंबु या है तारे अदुगो मसिकी ममांगदा हारिबा सेम कोई ग्रुप कोई हुजिक मणिपुर की ओने सेल ट्राइबल लिस्ट यारिबा एनी कुकी ट्राइब हारिबा एनी कुकी ट्राइब 2003 दगी नौना हाप्सल खिबजे है तारे मसे लोथोखिनबा लेंगांग ना ममांग चाही की जनवरी की तांग अनी है तारे अमुक कैबिनेट डिसीजन लौगी है तारे मसी फेब्रुआरी की तांग निपान मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ऑलरेडी रिकमेंडेशन मोंग थागरे है तारे अदुना थादी थागरे अदुबु मखोइना मदु थार मतुंग दा फंगम मतुंग दा कोई महेश्वर थौनाजन थारीबा टाइमिंग दुगा गैप खरा लेबदगी मोइना काउथोकपनि खंगदे मिस तौबनि खंगदे मदु पलक्तरे डायरेक्ट था लो डिलीशन तौर के था लो है वफम होने लाके इट मीन्स हाप्सन गे बुबो लौथोके बुबो मणिपुर की केस मसे थारो रिकमेंडेशन थारकदबन स्टेट मस्ट इनिशिएट है वफम से MT की मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की स्टैंड अदुना सिगी कैंपेन से कराई फाउबदा सिगी वाखलोन से होंगन बंगमगदुरिबना मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की है वहांगदोनि कमाय थमे अचुंबा हाइबसिदी अखोई वरी सरकार खंगनी अदु वजा चाही तरा तरामथु सिदे अदुम अखोई रिकमेंडेशन गायरे ले रहे MT हैज बीन awaiting recommendation from the government of Manipur for the last 11 years. State government gi wab na taba. Akoi movement sibu tawriba akoi achumba ji khanghalu na bagi nationwide campaign ma akoi na mathau tai na haijari se side ne ba. Se hojiki takpi riba kuki gi wafam se kuki jo hai gadra masi 1834 bhaw se. Akoi Manipur da kuki gi village amta leiramdi. Early 60 भावबा मखोइसी नगा इचिलिनाउ सिंदा हिल हाउस टेक्स थीबा नत्रग मोहगी लमगी अरैमन पीबा हाइतारे लेजगे हैबगी ममन पीरगा लेरम कांगबुने मखोइदुना चंगागा ngasi इंडिया की सिटीजन ओइरे इंडिया की फंगम थोपा लेहौरिबा ट्राइब सिंगिना फंगिबा खुदोंचाबा सिंगसे मखोइना फंगे मोइना फंगबसिगा अखोइ मैतेइना अखोई की बार राइट सुलेबा अखोई की फंगम थोपा राइट से फंगदना लाई से मसी फंगहनबम थोई हाइबसे सेंटर दगी डिमांड तौरइबा रिकमेंडेशन थालो इन डिमांड तौरइबा मोइसे मोइद खंगहनबम चंगी मरम चाब्रा चादब्रा इस मपानदे चंगको मी सिंगदुना फंगले हांदे लेजरपुदुना हांदे लेरपो ओइबम थोपदुना ओहेंद्रे मसी मरम चाब्रा हाइबसे अदो रिकमेंडेशन मथौ तारिब्रा रिकमेंडेशन मथौ तारिब्रा नेचुरली पिगम थोक्तब्रा हाइबो नखोई की लीडर सिंगसिना Manipur ki si let us forget about khoi ki Manipur ki leaders ki kauthok pi ro ba maram chabra sa chadabra khoi si Indian citizen natrabra haibagi question do adai ta thamba yai sine aduga hojiki kuki gi deletion tawbagi matang se masi akoi amtang yeng se India gi lairiba ate tribe sing se masi 140 crore sigi manungda 8.2 masi ST ne sigi ST sing sigi yam khraba India gi ate even akoi notice ki naga isili naw sing bau yauraga yauriba ST gi khudung jaba se masi so called koina immigrant kuki sing hai tai moina India da sanga kanda Manipur da laisalaga Manipur gi khudung jaba lauraga India gi citizen ne lauraga phangiba sakthung se masi फंगम थोकप्रा थोक्तब्रा इसे मसीसु इंडिया की लेरिबा ते ट्राइब की लीडर सिंग सिदा खंगहनबम तो सायौना अखोई मनुंग हुना खंगहनबसे मसी भावबा अखोई की लेरिबा अखोई लुप सिंग सिना सु तौद्री अदुना मसी तौबम थोकप्रा हाइना खनबदुनी मोइना याबिरक्तबदुन मखल मोइगी वानी ताबम दि थोई अखोई की वाफम से अचुम बसी करिनो हाइबसी खंगहनबम थोई सिने अचुम दु खंगा कांदा मोइना ए चुमिना मसीदी हाइबदु सोइदन लाकने न खंजे अखोई की लेरिबा
political party sing aduga politician sing sigidi akhoi somdadi akhoi kok thadadre maramdi moidi tawroena tawdabane lawi aduga amana akhoi ki politician sing je MLA minister sing je amamam woina individual woina unaba matamda masina tradi upai leti hai masana lo yazari masan lo yari aduga house ta assembly da leader of the house na madugumba wafam ama thamu pamatamdadi natien haibungamte adu akoi side akoi di yam nungai basi kukina chahi kaya changna plan tawraga laaba policy tawraga laaba madugumba Manipur dagi akoi gi lam si lawraga moige tonganba lingtamba state ama se jawgam gi jawlengam gi kari mayam loi haina loi re loi phongna gre larikta dagi mayam se loi khangna gre masi dei da akoi gi leiriba leader sing sina maduda support tawbadawna hoji phaw wafam amta haidrise masi kari gino Meitei na SD list ta chanbagi just 2013 dagi hanjan recommendation tharo o haiba madugi recommend do thabiu kari gino thao haiba sunatri kari gino noina court ki center de pire ibase pangkhom pidrisi kari gino haiba court na madugi direction na pirga hanghan bane adudagi tholpani haina moina chajam tawrise lana propagate tawbase masi bhawdi ko yam pente aduga honorable chief minister na hanjan na forest deforestation tawbai ni adagi border fencing gini poppy plantation gini don ba hai rakanda last assembly da aduga handak ta recently aina khanmada PTI gi akoi gi video interview ma khakta su mana akoi Meitei na ST list chal na baina tawrubi high court gi tarakpa order siga moi gi kan siga moida tengbang san badongna thokre ga in hai timing chana gre timing chana sumba yamna nungai taba si akoi tari adu masi bahudi tahan tawjahan ningde adu moi akoi da khanbam lai right 2023 gi May 3rd gi thoklakriba crisis se akoi kuki narco terrorist singa Meitei singa marakta tawriba crisis se masi gi inquiry committee ma center na tharak na lairi hojik so dum mayam moi gi agency mayam am leiramani moina piba report to maduna final woini an khanjei chief minister na haiba natraga amisha na haiba anybody na haiba maduna recommended na moi gi duna final woiroi phangi ba findings moi gi report tuna oidoi ni na akhoi da madugi kasu singna ba leite maram di kuki singna tawrai ba city matam sangna plan tawraga laaba moina findings da dum phangi okay oja so sida point ani kha thulai da point amana akoi state na recommendation tha ga da bani huji phawba thadra leire haiba sima madu thana wi dam high court ki judgment lak pagi wapam adu high court ki judgment lak pasina maram oiraga ngasai gi center da leiriba notion se maroina unanimous tara mishana so hanjan haiba ngasai gi settled tribe demand to basi dagi lakpa high court ki order se dagi irang si tholko rally chalo di irang thokpani na dum haibagi wakalon ama leibani na sigi wakalon si kumaina hongdo haidi handaki campaign si gi khuthang da union home minister gi natrage union government ki makogi wakalon habta masi hongdo ponga ngoduri bra keno to janga sa habi ki bada amana recommend tharasu yai natrage so center na to bi hatare jammu and kashmir da to unilaterally akoi Meitei si ST ohelani na moina dum to bi approve to bi ya habagi wafam ama thamyuna makoina approve to bi habta taragadi makoi de riba notion habta tare May 3rd ki irang si ngasai gi high court ki order na thon bani habagi notion se leiringe di makoina dis approve to aro have tare ar state na su recommend to ba anasu approve to ba du ta convince to center ta convince to basida convince kamai to gada gi habi wa hum di laktori kamai them saida ni aina ngasai politics ki wafam mam lakhi base vote ka ba loi pami tongan ba all India gi leiriba political party sing se masi Manipur da makhoi gi government lehan ba pamang mane hojik masai Raj Nongthombam ke ba NDA ki partner woiriba party sing se masina sidi chumina to hom tho ina haidna moina hairakpa matam da okay soidana chatkani haibagi thajabadu ne adu da nate ekhoi dharma gi yes chauba influence to ngamba ekhoi contact tawri akhoi gi leiriba Manipur da leiriba mawong se masi khudam ni ai hajari se
लाइनिंग दे याम कन्ना अखोइना कनो तौरबई वा नते right अखोइगी मणिपुरगी हजिक लैरिबा पोट कनोसी 1951 दा अखोइसी सनामही हिंदू पाखंग लाइनिंग तोंगा तोंगान बा लैरिको अदो लैरिबसे मसी सम 59 point something percent जी 1951 दा अखोइसी रिलीजन येमु मतम दा लेरमने अदो हजिक लैरिबसे 43.3 .30 है तारे 43.30 खक्तने वो कोई सिलेरिस हंदर इने लाइनिंग द हंदर ई पॉपुलेशन ग्रोथ हंदर ई पॉलिटिकल स्टेटस ता कोई करीब त तौबंग मक्त्रे फाइनेंशियली कोई करी तौबंग अमनी हसी सोशो इकोनॉमी गे न मयाम दी याम हाई अखोई मैतै मसाना करीगुंबा बिजनेस अम तौगे हाइबसे सुम येंबदा उखोंग खरा उ अचौबा खरा मना पुंबा म लैबदा सेकेंड हैंड योलमीसिंगसी अखोई सेकेंड हैंड दी कशु योनिंगमोय गाड़ी अतांगवा मयामम तोंगे हाय नंबर 2 गाड़ी न तखाय मोर मदो माल सिगुंबा अखोई लाइफ स्टाइल होंगाइबा अखोई इकोनॉमी द होंगाइबा मयाम सिंगसे पुनमक्सी येंगु मतमदा अखोई मैतै सि कदाइ द साफरी गे हायबदुने ओके अदुना सिगुंबा मयाम सिंगसे मसी अखोई खंगनबा वारी साबम खक चंगी रियल लाइफ द कमाइना ओइरिगे अखोइसे अखोइसे जनरल हैना लैहौरुबदुना मरम ओरकांदा ऑल इंडिया गे अतै मफमसिंगदा जनरल ना एसटी गी नत्रगा आदिवासी गी तोंगान बा खरा लोअर कास्ट ने मोय थम्मिबसिंगसि देता येंबम येंगदुगा अखोइ मणिपुर दा रिवर्स ने बचलिस अखोइ गिदना अखोइ गी फंगफम थोपा अखोइ गी हक दु मोइन लौहरकांदा मोइना अखोइ दा हेन अखोइदा अवाब पीबने हेन वसन मने अदुना सिगुंबा सिंगसे अखोइ वारी सानबम चंगी राइट अदु बजा सिगी वारी सानबसिदा अदुगा कैंपेन तौदरी मरकसिदा नतग तालिब डिमांड की मरकसिदा है बतारे केनो हुजिकसु एलिगेशन हाइगदरा नत्रगा मिसअंडरस्टैंडिंग हाइगदरा मे 3 की थौदोक्सी 27 मार्च की हाई कोर्ट की ऑर्डर्स दिने ना हजन सुम हाई लेरबनिना अदो एरिसिदा टाइमिंग हाइबतारे टाइमिंग ऑफ द कैंपेन और टाइमिंग ऑफ द डिमांड मरोइन हुजिक तौतरिबा कैंपेन सी इरांग मरकसिदा क्राइसिस से लोइद्री ngasi ngarang dagi amgasu hena kankhali nong mekam no bijang wang khali hai tare hujiri misal bo kapsali sigi situation asida kuin campaign toru ba hai basi center na made tonga tongan party sing na masi lumna loga dori bra hai bagi wapum dunia ana let's bring peace in Manipur peace and progress adu matung da khana ji hai bagi wapum lawi da bra hai bagi adi timing se kitang keno oiman bra mara kitang ngai ba machang bra hai bagi wapum dele kamai thambi adai sai sida ras अखोई मणिपुर की चनबी से आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट थमपा अदुगा अखोई फेक एनकाउंटर द मी लिसिंग अमा चंगा खर हेना तौखिपा साइ मतम सिदैदा इरांग जे ngasi अमा स्वाइदा थोय जे सीम सेमे मदुगी जे एसिदुदगी मदु मुद खिनबा मदु तो खिनबाइना अतोप मफमदा अतोप क्राइम मु तहनबा ओके डाइवर्ट तौबा होय डाइवर्ट तौबा हाय तारे सुमाइना सुम तौरा लापसे मसिना अखोई मूवमेंट सिंगसिगी मपांगन जी सोंदहल अदुना आइना खंजबदा कंटिन्यूएशन ऑफ वर्क सी एनी इशू एनी क्राइम एनी क्राइसिस लेरगसु अखोइना पूरगा चटकदोरिबा इशू से मसिगी मोमेंटम सिति हंदहन मे यादे ना अइंदा फील तौजे ओके अखोइ मेकै ट्राइब यूनियन दा मसि फील तौजबनी अदुनानी क्राइसिस थोगसु मास मी स्कूल कैंपेन तौरिबा नो एसटी नो वोट इन अखोइना मसिगी लाउरिबा राइट मसी मियाम कोक्सिदैदा अखोइ मैतै एसटी लिस्ट जनमम थोए से मसी खनफम मम चंगे राइट टाइम नि हाइना लौजे राजनदी हौजिक अखोइना चलो मतमदा मसी मतम चाब्रा हौजिक इवन ड्रोन दगी मिसाइल भाव यावसल एगा हाइबगी सिग मतक से मरक सिदैदा नोइना नेशन वाइड कैंपेन तो बाइस मरम चाब्रा गाइना संबोधि न हंगप याय आइना खंजबदे से राइट टाइम नेम लवे सिगुंबा मणिपुर गी सिउना क्राइसिस थोकतना काचिन कोया खुदिंग मक्ता इंडिया गी मफम खुदिंग मक्ता खंगदब उदब लेरक्त्रब मतम सिदैदा अखोइना अखोइगी असेंबा वारी लिरुबा हाइरुबा इसे मसी मरम चाबु राइट टाइम मतम नेन लौजे अदना मसीगी मतम जी मांगन बय यादे न खंजरगा अखोइ अनु तौजबनी अदुगा मयामना अतोपा से सिगुंबा टाइमिंग सिदैदि मोइना सि चटपसि लाली खोलिना अदुना मागे अतोपा कनो मनी अदो अखोइगी मैतै ट्राइब यूनियन गी वइनदी राइट टाइम नि हमें लौजै मरमदी मणिपुर खंगदब मणिपुर गी मरमदा साना खोनबई मरमदा सुंगेंग येंगदब कांगबु अम यावी क्राइम अदुगा मिओइबना पाamba ताब पाamba सिनुती गी कराइदा करी थोइगे सि मसाइ सिदा हेने
भास होइना खंगबदौन तौरे हजिकती इंडिया दा मणिपुर की मरम दा खंगदबसि लेतरे सही अमा ग था तरे निपान सुजल अबनीना सिगी मतंग सिदा अखोय चलहोब चुम्मीना लौजबनी ओके अदुगो टाइमिंग दो अम लेरे टाइमिंग दो दा खितंग मयाम दम हाइनर तोगदी मारी बजानो थबिखिर माइना अदुना सिगी टाइमिंग सिदा एनी डेवलपमेंट लापम कैंपेन तौबकी दी थोदोंना इरांग ओइनदि लेदो माने दु महोगी रेस्पॉन्स दा नो इरांग याम कल लेदो ngतंग तपथौ हाइब दु माइना हरक पर रेस्पॉन्स तो आनम मोइरगा if anything development ama laktar gadi for example center ne yaning bagi natra kanagum political party amana natra influence oiba loop amana haibadagi center da hong policy ama laktar gadi maduna maram oiraga hujik leri pollution leri crisis amuka escalate toktar gadi hanaju irang no thon mani hadi high court ki order thon mani hujik chu amuk nakoina amuk demand ama push to budi irang je amuk kankale habagi allegation charge na singba lakatra hayo hamda tamai hadi hadi mayam da mi pai na ba kangu su dum makoi opinion se dum lei habtare ओके अदुगा अतोपा कोई आस्पेक्ट अमन हतारे कोई गसागी रैली चखि बदसु डिस्ट्रिक्ट खुदमक चिंगी डिस्ट्रिक्ट सिंग से नागा ताबा मफम सिंग दसु रैली दुम चखि हबतारे हदि मैतेना सेल ट्राइब डिमांड तो बसी यानिंग दे हैदन अदुना हदि हाई कोन पेरिबो ऑर्डर से यानिंग दे हैबि वहम हतारे अदु तारगदि how will you convince the nagas nagas in command convince the duri nagagi oiba kenosidi makoi oiba yaning da bahitare makoi ga maitei ga lan sona da bataraga su kugi singi han da agenda amale ramani na irang toru buzidi maram oiraga irang se kudong chablorga irang thohan bani habi yohum jum leitare leire habitare aduna hojikti naga singi oina di naga sing na su maitei sing na st phangbase da kitang khara yaning ba khara yaw targa su yaning da su mayam am adum leiba mal hetare ado ai sig dynamics hetare sidi kamai tham sai da ras nagagi isil nau sing hai tare sidai da ina khoi Meitei tribe union gi mai ge de sengtok ning bam khak lei akhoi lamdam sidai da akhoi si homin na rapa amaga matem pang na ragai tare ching da phangba du akhoi tampak ta porpa tampak ta phang du sing da pir ga tumaina hingmin na rapa kangbu ne aina ngasai ahan ba da thamjaki ba 1834 gi matam da Churachandpur Maigida Maninda Digi More Rom da Karistata Koki Kuki Kun Maming Matalerum Dina Hajabs Masigi Matam Sida Naga is now singing Kun Mayam Malerami Gom Gilerami Maring Gilerami Lerami Mayam say Masi Poche butter system da Akoi Hingmin Nabagi Potu Lajaramagasu Lam Namaram Moirkan the Meitei any community in the Kane Habisilerum de Aduna Swida Aina Anova Changai Missing Sina Lam Hoigi land occupancy invasion gi pol ama changsal pasi deida mohoida akiba ma mohoida doubt ama akiba nataba chingna ba ma leram be ba akoi di kuki sing jo akoi lam mayam ma ha ne leram basing loin occupy tausan gre Meitei na mo SD le kan da SD gi khudong chab lo kadra gai se masi moida apprehension ama leram dong male masi ne na ujei ba ina adu madu akoi Meitei na kaidong ida su chingda hana su tawrakte khungi lamgi damakta Meitei naga singa khanarak paise kasu khanarakte aduga khanaba sidi loi khanai chingi silinau singi mokhoi masen gi khun thangnabda su dum khanai Meitei su mokhoi masen dum khanai adu akhoi masen su dum khanai ba aduga community ani sigi oina di Meitei ga naga gi marakta lam namaram oiraga chowa khanaba ma thokane se masidi sunda thajate aduna akhoi mokhoi de su akhoi na appeal tawjan base Meitei ne SD list chan ma matam da naga da karim mangja ga tabla ti akhoi gi uri ba mi yeng sidi akhoi gi hojik ta aina nga sai thamja khir ba land occupancy ki mayam ma sangjal pa akhoi da s schedule Meitei si su by chance schedule gi list chan ba tribe ki list tu de yaw bo ra ga di adugumba kaunglup tu na lai ri ba do madu schedule land oina chalhan bi hai doi ne ba akhoi hojik Ladiba Singi Sinau Sing Haitai, tribe name Lady Sing Sha, Masi, when a lady Sing schedule lane, where a brown with the price a quick counting. A queen of Palmy, but in the Imanum the blade SD Hana Changba Taragadi, schedule list a Yauba tribe, Adumba, schedule list a Yauba tribe to Natari, Mapamdo, schedule lane and Hibu Hypen. Schedule lane and High Hood of Taragadi, Masi a quay, Belly, Picker Mapam, anybody in a laga labor. Jingi Silinau Sing Sulaiba, upon the Changak Mi Sulaiba, Aduga, Aquina, Labam Lairactaba. Okay. Sigi Matang state and Maruina, Quina Pizariba and Oceaduna. Singi Silinau Sing Maruina, Nagai, Silinau Singa, Meitei SD list and Mada, Aquida, Karimta,
मखोइदा सोनिया लेते मांगजगद सोकदब लेते अदुगा ऑल इंडिया ददी यस ऑल इंडिया की कंपीट तौ मतमदा अखोई की खुदोंग चाब खरक फंगकद्रा मरु ओइना मणिपुर की ओइना येंगुम से बखोइदा within the state की तोंगान ब रिजर्वेशन की स्कीम थंब याय अदुगी तोंगान बा अखोई मानरगा ताना मिनर कांदा सेम यायबा मपान द लेरिबा मैतई सिंह दिमापुर द लेरिबा मैतई सिंह मेघालय द लेरिबा मैतई सिंह त्रिपुरा द लेरिबा मैतई सिंह से असम द लेरिबा मैतई सिंह से करी स्टेटस द लेगे से नगाई चिली नाउ सिंह से जोंग खंदबियो असम की दी हायरखरे असम मैतई सिंह द मणिपुर की मैतई सिंह एसटी ओहलो अखोई सोनो ओहला ये अदु वर्गदी अखोई फना हाई साबनी अखोइना मपानदा एनी स्टेट अमदा चटमा मतमदा नगाई चिली नाउ गा अखोई के सबिना मतमदा कनानसु खंतोक बंगमदे अखोई नॉर्थ ईस्ट की अखोई स्माइन लाइन ने अदुना नागा की ओइगेरा मैतई की ओइगेरा मपान द लेरिबा सिंगसे इंडिया के टॉप मफम द लेरिबा सिंगसे मसी की अखोई खनबीबम थोए अदु मसी की यंगबीर कांदा मणिपुर की गवर्नमेंट सिनसु स्टेट सिकी खक्ते नतन अतोप मपान स्टेट लेरिबा मैतई सिंगसिगे मसी की खनबीर कांदा तोंगान बा यूसीएम गुमा ऑर्गेनाइजेशन अचो सिंगसिना चलगा मपान की रिपोर्ट मयाम हम थंगरे मेघालय का ताइनबद चेंपाक सुरगा हिंगगा लेहौबो मैतई मसा मयाम की पिक्चर का कोरना पोक्तन फोंगदर यावरे मोइदुगी खनबीबम थोए अदुना अखोई मैतईना एसटी लिस्ट चनबा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन अमा अदुगुम सेगबार्ड अमा लेबो ओइतारगदी असागी मेघालय दा लेरिबा मीदुसु मागी खुदोंग चाबा मति मणिपुर दा लागा नतब इंडिया की लेवल दा दिमा खुदोंग चाबा मदि फंगबी ओके ओजाना साइ याम फजबो वाफम को हाइदी 1834 की ममांग साइसिदा कोई चिंगिलम सिंगसिदा कुकी की विलेज हाइतर खुलसे लेरमदे अदु मतुंगदगी ले असुम लाख पहर खिबगी वाफम थंबिरे हबतर अदुमाइ तौदना कोई इरांग ममांग दसु कोई नागा सिंगी मार्केटगी इरकपा अमदी नागा लुचिंग बसिंग राइटर सिंगना फोंदोरकपदा हबतारे टीवी डिस्कशन दो बिया नत्र इरकपदा राइट अप्स दो बिया कोई कुकी सिंगसिदि रेफ्यूजी सिंगनी हाइबगरगी कुकी बर्मीज कुकी रेफ्यूजीज एसोसिएशन गायना चे सांगा मतमदुदा सेंटर द ची इरमगी मोगी क्या है बता रहे रिलीफ की मटेरियल पीबी ना सेंफम पीबी ना तुम बगी चीज सांगा सो मैं आम पुथो है बता रहे अदना मरुइना कोई ने थेना जर पसी कुकी सिंग जी रेफ्यूजी सिंग नी गायना याम कना क्लेम तरो मसे कोई नागा की लुचिंग ब लीडर सिंग सुंब सिंग सिना दुम ओय है बता रहे अदुबु मसीदी मेटे सिंग ना एसटी की डिमांड तरक मतमदा हारिबा वाफम दु हाइदी रेफ्यूजी सिंग दुना एसटी फंगगा लेबदु दति करौगी रेफ्यूजी सिंग दुते एसटी स्टेटस फंगदोनो हैना नागा सिंग ना हाइदी मेटे सिंग हाइदी मतम सामदगी पुनर लेमिनरिबा पुवारीदा अनिसिगे रिलेशन हाइदी पुनः होमिनरकबनी हाइबगी वाफम फौबा लेरिबा अदुमबा मैतई कम्युनिटी सी नसागी ब्रिटिश के रिकॉर्ड मयाम दसु प्रिंसिपल ट्राइब हिंदू ट्राइब फॉरेस्ट ट्राइब न तोंगान ट्राइब 1931 स्वाइ बुकी सेंसस रिपोर्ट ते यावरगा लेरबा हारिबा सेम रिपोर्ट से अखोइना सेम रिपोर्ट नते हांदगी लेजम रिपोर्ट नि सेम रिपोर्ट से अखोइ नागा इचलाउ सिंग लोइ पारंगमनि खांगमनि उरंगमनि हबतारे बट मधु रियलाइज तो विदबो हाइदोरिब्रा अदु नसागी कुकी सिंगदुबुदी कुकी रिफ्यूजी ने दी हायरगा मकोइ द एसटी स्टेटस पीब मतमददी अददु द मकोइ सु केमता हाइदी हता अदु एरिया दु द कमाइ थमी बे सिकी एना अहम थमगिबदो नगाई चिलिनाउ सिंगना मैतैना एसटी लिस्ट चला कांदा मोइगी एप्रेंशन सी लमजी लमगी अकीबा रिजर्वेशन के लमगी चैथेंग से कुकी रिफ्यूजी सिंगदुना चंगा ऑलरेडी लौ खिबगी चैथेंग से मोइद फंगे कोई हाइनबम ले अदु व्हाई डोंट दे ऑब्जेक्ट मकोइन ऑब्जेक्ट तो द्रिबा करिगनो मोइदगी एसटी स्टेटस स्ट्रिप ऑफ तो फॉर एग्जांपल कोई मेसो थाजम स्ट्रिप तो गदबनी कुकीसिंग नोमेडिक इन कुकीसिंग लथोकदबनी हाइबगी चे फौबा मादी इजरी हाइब तारे साइदा आई कैन नो इन कैन नो भाइजन हिसे अदुगी अकीबसे से लांगमई चाकप यावरुबा सजीसिना नोममित खालकपदा मई चाकबदु मैसादु लागद्राइन की चेनबदु अदु माइना नागाई चिलिनाउ सिंगसिना मैतैनासु एसटी लिस्ट अमु चनखरगदी अखोइ लोइनब चिंगदगा लाकद्रा गाइनगा अदाइदो पखलंबा याय मसी अइ खोइना हाइनिंगिना मदुगी वारी साब सेंदोकनबम चंगेबा फनेयामनदी अखोइना खनबदा वारी से सानारेन लवी अदुगा हौजिकता मसी अदु यौना ऑब्जेक्शन दि लेथ्रे न लवी खनबदा अखोइ रियलाइज अयाम तौरे से आई बोइने इनब नत्रगसु पर्सनल ओइना खंगनब मरु मपांग सिंग अदुगा नगाई चिलिनाउ सिंग अदुगा कम्युनिटी मचा लेरिबा सिंगसे अयाम अखोइना वारी सानब मतमदा कशु काइबा लेतेना मसिदि मैतैना एसटी लिस्ट चनबसिदि हाइबगी पोर्सिदि लोइना अयाम लेरब्राइन खंजै अदो अमना अखोइना चुम्मी
major community ni aduga missing khara yam bani haidana aduga geographical location gi matungina state amagi natraga country amagi capital haibase mayam gi ayamba miyeng phamni mayam gi phongda phamne adu masida Meitei community na khare hen lei haidana mayam na akoi da development da kari da sembi de korpi de haibe da madu phau budi lan gane logjei maram de any akoi Manipur da weraga su ukrul da gi khara haidok ki ba magi headquarter da di masana khara dum chaw semata shangot pata aduna siguma mayam jingje khanna bibam changi center du di masana chakot pata bani center du su mayam pumna makini hada mayam pumna makini Imphal is not only for Meitei Imphal is for everyone adubu akoi masai dani akoi lengak aina haijaris lengak ki mi sing sina thoiba issue ji oh naga isin lau sing sina khan man smain khalami adu Meitei sing sina ST gi si chalakun matam da smain ta we have se both party se kawir kan da wari sabi bam changi akoi gi level da akoi gi CSO gi level da akoi gi issue ji gi damak ta tawjari ba akoi gi personal oina wari sana bado adu na ta aina nga sa hijab do ami sana phanyam hairaga su biren phanyam hairaga su ngasai gi crisis gi committee ma inquiry committee ma commission ma center na thara ibase moi gi aroi ba moi gi report tu na crisis se kamain ta una tholaki bage se adai da finance wo inen logjei even prime minister na hairaga su yaroi moi gi report tu na pi doine adu maina akoi aseng ba chumba se akoi khangtok mina bam changi haibase lengak sine sinbi yu haiba ado hoji phawu masi to wida base masi ngasai MLA minister sing si tongan unaba matam dadi yaraga su yadri si kana madugi chaitheng se yadri si kana no haibase mayam roi khangnar kane kana na tawri no haibase ado idi madu hayem madugi chaitheng ji phangmoi haningai lekte lakada coming 2027 election sidaida jam chauna mami tani adu ngasai aina haijakiba khoi refugee ni hariba natraga kona changakpa mayam amsu yaure hariba musing asida ST status pbc handokatabani haibagi wakum sing lere 2003 dagi any cookie tribe hapsal matungda 2011 gi census report for the first time in the history of Manipur any cookie tribe haiba tribe asida no na palau chongthorpa music lising kuniban mathakta lai habtare missing kuniban haije koi tribe masel gi category si ang matam dadi koi cookie tribe sing manungda masi manga subadalai habtare manga supa khwaidi biggest missing yam baji ko any cookie tribes in ore dure na apik tribe mayam sule hadi kodi handagi lejrak pa apik indigenous tribe mayam singa sitigi any cookie tribe no hen missing yam thokre abta adana masi lokthop yu haina state tagi di recommendation di aduma thagre mamang chahi gi February tha da du buji pawgi onadi madugi deletion gi pawdi leitri abta re dubu so laksani wakum juja ko gi masai wazana su thambi khara ko around 8.2% of the population in the country lebasigi 8.2% muximasi ST ni hadana aduna 2011 gi January gi tang manga da akogi Kailash and others versus state of Maharashtra hariba kogi case habitar case gi Supreme Court na pikiba judgment hat January gi tang manga 2011 da pikiba judgment asida scheduled tribes sing asina original inhabitants of the country lebak sigi original inhabitants ni aboriginal ni hedi yalo ngai dige lere ba musing ne na high he tar adu targeti Manipur gi context ati Meitei and Nagas are the original inhabitants of the land lamji gi original inhabitants ne habutare aborigines ngatani aduna hariba aborigines anis gi manu da amadi ST were amadi oide adu tarti ngai gi 2011 gi judgment si masigi ona tena bada Meitei sing si magi phangpham to hak to mamalaga lere aduga masagi aboriginal nataba mapandagi changakpa musing head moi labdam si gi native citizen ni hybrid they are the citizen of the state but masagi hariba aboriginal originally mahum si horoponi hybrid maktina taba mapandi lag mahum si de leibo mayam adudana ST status se pirgelei ado area du da naga su Meitei su punna changjan binaba haibdi mathau tabra adu masagi judgment su madu sendok pinaba madu da anoba petition amasu mathau tabra kamai yengbi be yam chumi ai masi aina ai maru mapang sing maru aina learned sing hai tare bar association gumba duga tongan ba young lawyers association gai nei moi sum basing ja ikoi na wari sai akoi organization amana loina boksi chait kuning boksi khoi na ubang am da bi ai sigi 2011 gi January 5 ta tagriba masigi status se judgment se karimai leirage se legally to we yadabra right akoi gi legal aid society gumna natraga anybody
masi tawdrisi karigino aduga amana sigi nagagi isin linaw sing dasu larnet mayamam lay advocate mayamam lay masi gumbaga singchi moisu khoigi original inhabitant nataba amana ST oira lere oira lere adudi komaina adi original inhabitants ne ST oigadabani ana harame adu original inhabitant nataba mi da ST pisal lay targati madu mayam punna original inhabitant mayamna aduma petition tawba matraga madugi mai to wangang bum thoisi hoy adu ai han hujagre ai maru mapang sing da right karigino masi akhoi di social activist ni akhoi na bujari ba khara se masi lamdu da expert oi ri ba kana gumba association oi gera amana masi gi damakta kari status ta lei madu kari gi damakta hoji phau masi lokthok di no haibagi just supreme court ki keno ma khangning badu khangning hi haidana karamaina thambiri haidana state ta hangba yai aduga supreme court ta hangba yai masi tawbi dri kari gi no aina wari sabdi lei adu bo oi akoi theng su theng na madu tawsi haibagi akoi gi legal gi team mama legal cell hai hatare Meitei tribe union gi madu da pochi puthok tana khana gre aduga amtang khitang kup thana khana gi si hairaga adu minus stage di lei okay adubu hujik yam kanna irang thui bhab tar mamang chhi dagi hujik babu jera tha tara tru hen ba aduga tha tara tare changjal aba du Manipur gi irang asi sigi irang zigi ka haptar irang zida yauriba group amazi hujik hariba original inhabitants na taba but they have been staying here for the last many years adar mafum masigi kugi 2022 gi September gi tang kunga humduida lenga ang na thoki ba kugi inner line permits ki guideline gi amendment guideline haptare nauna semdo ba guideline 2022 sida indigenous persons se kana no define to matam da 1961 gi adui mamang da hai target de Meitei pangal amadi kugi lengang na piba ST amadi SC gi order da yauraba tribes sing amadi SC sing sel casing makoi di lamdam sigi indigenous population organing adu ma pandagi sang po itar gasu ko gi kangasai gi 1961 gi mamang gi sang lei ba mi orgadi makoi du makoi masam su itar makoi du lamdam sigi indigenous person oini habam di already defined to lei gre habtare aduna adu gi 1961 gi amalak pase si NRC dabudi makoina 15 oigadabani 61 obi yar habi homna singmal leitar gusu lenga ke market declare ke stand am 61 se oigadabani haibam di lei yaptar aduna ngasai gi ST gi matang sita lakum matam dadi 1961 gi mamang da le khebe mi singsi kui indigenous population ne dum haibada yagadori bra kamai thambini indigenous haibasiga ngasai gi anusiga khenar kani ngasai constitution da dum yaujari ba afam sigi yelhomi woi gedabani haibaki adu mohoi din natte yes adu moji indigenous ne na ngosai akoi gi Manipur gi amendment guidelines da mo hajalu re habtare sigumba kano city controversial woi ba city lakhini akoi Manipur gi woi ne di haitare ko aina ai khoi yam toina haina haijabam lei aina NRC Assam da NRC ji hasi phob phel woi ri ahan bada 41 crore adu minor layer me next amuk thi bada 39 adai muk lai adagi amuk 19 amuk lai 19 si jo hasi khantok pangam da dan lai ri amana akoina phsi da 1961 gi phaniam haijar ga su oi ba ya ga da ba miam da khoi gi situation na kha create tawra kan da madu control tawna ba tawba man ba amaka khoi gi state si da hek tawe say for example Assam da 1971 da base year wai hai akoi Manipur da 61 da loi Manipur da Assam da gi 61 71 gi da changak pado akoi Manipur da di 10 years ki back adu yaroi doine adu di all in Malem gi wai na chana ba haitare adu gumba Indira Mujibur pek haiba ma koi 1971 ge adu de yenga ga ne mo moina tawri se moi gi base year semi se right adu Indira Mujibur pek ki chana ba se akoi Manipur de chana roidra international level da taw ba thabak ni haita ni country ma ga ni na aduna akoi gi sidai da situation ji control tawna na ba nga ki yau haura ibasing se long term yenga ga tawbi ba na taba adu maina akoi gi lenga pa sing sina tawba adu ga akoi gi leader sing sina su akoi gi yau hauri ba sing sina su asi kup thana kadai da
कराई द कनागी न करी तौरे अखोई न कमाई तौबु याय से मसाई द उदबदम तौबु मान म मसे आइगे ओय केनुनी को अदो इंदिरा मोजीबुर पे की वाफम जिमा लैहिबनी ना 1971 द मोय बेजियार ओइरिसिने अदुगा 1971 गी हजिक राज न थंबिरिबा मोय सी लैरेन खलसे लैरेन खल्लगसु 1971 गी ममांग द संगको ओरगसु लमदम सिगी यलहोमी नतबसिंग सिदैति करी प्रिविलेज पिनी करी स्टेटस मोय थमनी गाइसे मसिगी तोंगानबा ओके अखोय 61 हाई गिटार गसु होय 61 हाइरगसु अखोय गी कांगलोन अमा थमगदबने मदुगी सेम कैनो ट्रीटमेंट दी तौबु यारो हेता सेम ट्रीटमेंट दी तौबु यारो हजिक लैरिबसिदी सेम ट्रीटमेंट दी लाइरदना अखोय गी दगी अखोय दगी मोय खदों चाबा पीरगा लैरबने मसिगुम बसिंगसे लेंगाकना सेमदोक पिगदबने अद इहान हानबदा मसि सेमदोक त्रिङैदा अखोय मितै से हाना लेप आउट तौरमदो मदु एसटी लिस्ट इंक्लूड तौभम थो हाइबदने मागे लेभम थोपदुती हाइब वानी फनियामना हजि तौनरिब लान सिसु पाक हेक्ट लोइसन बसु यादौ मानदे नकल अनिमकी नेगोशिएशन तौरपु मतंदा पॉलिटिकल डायलॉग लाकनी हानब सुनबसिना कैदोंगैदसु सोल्यूशन दि पोरपुंगमोय आइने हे हाइजबम ले पीस हाइबसे कमाइना पीस पोरकनी हाइसे आइगा खनरिब मीदुगा पांगन कन चाप मानरबा पीस सुगोय ओरखिरोय आई याम सोलबा आइना अस आई वारे तो असी नेगोशिएशन तौरसे हाइरकांदा अम्मा नत्रगना अखोय अनीदगी हेन कनबा अमना इंटरवेंशन तौरकांदा नोयनिमक अखोय हाइरसे मासी यागदमनी नतदी यारोय हाइरकांदा मदाइदुदा पीस लाकने हजिक लैरिबसिदी इंटरवेंशन तौबिगदब मीदुसु येंगा लैबनी अखोय अनी थादो फुनहन बने अमना हेनबा कनबा अदुगी लैत्रि बोसि फावदे अदुना मणिपुर अखोय द पीस हंजलक पाइसे पाक याखिरोय अमना सोनबा पुलोय लोयरबा अखोय वारे अखोय चाना थकनब लेत्रे अखोय लेभम लेत्रे हाने के दुमाइन नुसिन लेरसे हायरक अखोय मेइतेइ सि याम नोबल लोय अइन खनदे याम लिबरल लोय अदुमक्तनबु ngasi फावबा कम्युनिटी मयाम से अखोय ने मेजर कम्युनिटी नि हाइना लेर अगसु सिदैदा तम सांगना लेर एसिने अदु मसिमक अखोय लेरिबा नगाइ सिलि नाउसिंग अदैदगी अतो अतोपा कम्युनिटी मचाम चा सिंगसिन खंगबिबम थोय अखोय मेइतेइ सि लिबरल लोय मैम से लोन कौनसलगा यामना अदुम अखोय आइडिया ऑफ मणिपुर से मैम हाइन अखोय से इंक्लूसिव ओय लोइना अखोय केदमदसु एक्सक्लूसिव ओय ngang मेइतेइ सिंग अदुना मसी पीसी लाप मतमदा अइना हौजे हाइजरिबा अदुमाइना लाकने न खली अदुबो हजिति पॉलिटिकल सॉल्यूशन नमा पोरकननबा पॉलिटिकल इंटरवेंशन चंगबमा चंगी नत्रगना मिलिटरीली क्रैकडाउन मसी तहनबा मचंग नत्रिंग हाइदि लेपोय ओके अंदु लोसलपसे तो ज्यादा लाचनगे युजा हुजिक लेरिबा सिचुएशन असिदा सिचुएशन सी ngसागी हेग हौबदसु अदुम हौदोप्रो हौदोदसु हाइजगरे कोगी तांग कुन तारीख की मार्च की तांग कुन तारीख 2023 की हाई कोर्ट की ऑर्डर से नंबर मोरगा मदुगी मायुक तरेली चपति इरांग से थोखिबनी इरांग से हुजि बौबद लोइद्री अदुना सिगी मरक्सता कोई नेशन वाइड कैंपेन अमु तोदुइनी आदि मसी करगेदमक्ता ST recommend तौरोदिबनो करगेदमक्ता ST status पिरोदिबनो हाइबगी मरम से पिदुन हाइतारे अरु तादि हुजिक लेरिबा इरांग असिदा ख्वाइदगी अफेक्टेड ओरिबा अरु मतक हुजिगी बॉम्ब कापसलकपा ड्रोन सिजनबा अदगी ngसाई मिसाइल कापन सिंग मयाम साथबिरिबा हाइबतारे सुम बचेरक असिदा कोइना मसिगी के हाइबतारे ngसाई नोशन नमा मियाम द यामना चाव नोशन मणिपुर की मियाम द नत्रे मपान द मलै अदुगा नाखल अमनसु याम कना प्रोपागेट तौ हाइबतारे मैतेई सी परपेट्रेटर नि परपेट्रेटर याम साथी बादु ममी नि हाइबगी मखोन लोइ सिनबनी मखोन लोइ तौबनी बॉम मोइना कापक तारगसु मिसाइल मोइना कापक तारगसु मैतेई ने कापने दुम हाइबा अरगी ngसाई ड्रोन कापजु मोइन मैतेई ने कापने दुम हाइजन हाइबतारे कापदा मसाम तोन सोक्चबनी ना अदुम मैतेई दम मरान सीदना दुम लैबा कांगु हाइदि ग्रुप सु दुम ओइरि हेतन अदुगी चरक से मैतेई ना कैंपेन तौबो बोइरो मैतेई ना कंजन ना हाइदि मैतेई ट्राइब यूनियन जंक्शन बो बोइरो एनी जंक्शन मतम से दमदु कहते प्रोपागेंडा हाइगत लान दम उहनबद होनरक सुम याय हाइबतारे अदुना हाइरिब चरक सिदा क्रम हाइना तोवान तोवान पॉलिटिकल पार्टी सिंग सेंटर की म्यूसिंग कन्विंस तौगदगे हाइब याम चौबा चैलेंज हम दुम लैबिरब दो माले तुना अरोय बसे ओजागी साइट की करी वापम सिंग फोंदोक पिंग थंबि हजिक सी हान बा होगलकपदा अखोयगी वा सिंगांग बिनबा अखोयगी अचुंबसे खंगबिनबा नेशनल मीडिया दा लेरम द ब्राइन खले मोइगी फॉल्स नैरेटिव मयाम सिंगसिना अदु हजिकति तम तम खंगे तम खंगक बनिना
Meitei na chummi haibagi Meitei gi damakta ngangba mi mayam am thokbireba media dasu sigi timing sidai da aikoina noina khangibado madudagi aikoina asengba achumba se sida leiri sine fact and figure mayam akoina document mayam komjan jariba tawreba singi chalakan hathengna na tawragadi o chummini akoina khangam mi sidai dagi moi sin hena reality da si leire haibasi khangबगी मचाक तुझे सोई वहीनेन खाली अदुना राइट टाइम ने ना इना सा हिजबतो ngasi Meitei ga kuki narco terrorist sing ga taunari ba lan sin maram wer kanda Manipur khangam bagi chang do hojik lan sin manu wer kanda aseng bu khangba ure khangi ngai sidai da aseng bo wari sing je ko li okay tam tam na expose to ba haitar aran bangang ba aran ba sandom ba mayam sing to expose to ba hore khange nge timing se da matang jang na aseng ba documents mayam aseng ba facts and figures mayam tung adu kui tongan ba political parties in center ge leaders sing sida khanghala ma mathok ta ha ba gi hom duni yam noise oja ngasi leng direct na khoi beyond headlines ki edition si mapung phan gudang tab charam ni baro islam ka ta chunu cheri appreciate you Learning very important to Tagacheri, SKTV Manipur si, when Hijaba SKTV Manipur Miamgi voice ni, conjel ni, expression ni. This is the expression of the people of Manipur and the state Manipur. So when you watch SKTV, when you support SKTV, you are fundamentally supporting the people of Manipur and the state Manipur. So keep watching SKTV, keep supporting Manipur. Thank you so much.